Zdravo ljudi, danas neću ništa novo izmišljati i prepravljati stvari, ali želim da vam pokažem. Ovo su jedna klješta od motocikla, tačnije od CBR Honda stari. Želim da vam pokažem koju grešku ljudi prave. Kako se pločice troše, klip izlazi iz cilindra, samim tim se povećava ova površina golog klipa i normalno na nju se lijepi prašina i sva prljavština koja dolazi izvana. Greška se često pravi prilikom zamjene pločica. Kada stavljamo nove pločice, puno su deblje nego ove starije potrošene, pa je potrebno vratiti klip u cilindar unutra. Vraćanjem tako prljavog klipa, neočišćenog, nespremljenog za vraćanje, oštećujemo gumcu koja je u unutrašnjosti cilindra. Kako bi to sve kvalitetno uradio, dobro, ove moje pločice nisu toliko potrošene, ali su dosta stare, pa ću ih zamijeniti. Ja ću iskoristiti priliku da sve ovo rastavim, pa ću ispjeskariti cijelo kućište klješta, poslije toga i ofarbati u neku srebrenu, malo svjetliju nijansu. Evo ga, sada imam golo kućište klješta koje ću ispjeskariti da dobijem potpunu čistoću, a potom ću ofarbati kompletno ovo kućište. Kućište se osušilo i veoma lijepo izgleda. Ove sam sve ostale dijelove počistio i spremio za montažu. Ostao mi je još klip da očistim, da dobijem glavnu površinu. U slučaju koristim iste ove gumice jer su u jako dobrom stanju i nema potrebe ih mijenjati. Eto, da sam ih samo očistio.
jako bitno je prilikom zamjene kočnica da se dobro očisti klip. Ja sam sve ovo radio ovako detaljno jer radim jedan motor za koji mi je jako bitno da ima lijep estetski izgled, ali u svemu ovome jedina bitna stavka je da se dobro očisti klip prilikom zamjene.